Ojinski. Bel I gyfeiriad Hayes. Horan ar penad, wan mae'n disgyn I Rob Hughes. Hughes allai fynd hibio I Eardley. Hughes dal I fynd yr ergyd gan Rob Hughes. Ond mi nath o'n dda I gael yr ergyd I fewn yn y fan yna Rob Hughes. Ond Oliver Byrne yn gyffyrddus y tu ôl i'r ergyd. Ryan Williams darllan hwnna. Dyma Jamie Mullen. O'n ta Rob Hughes cyfle I redeg efo'r bêl. Rob Hughes wrth I fodd yn y sefyllfa yma. Harrington efo fo. Hughes yn dal I fynd. Rob Hughes yn dal I fynd! Yr arbediad gan Oli Byrne. Wel, rhediad penderfynol a deud y lleia gan Rob Hughes. Mi gafodd o adlamiad ffodus, a mi gafodd o'r ergyd hefyd. Allan a Jamie Mullen, mae yna 3 yn y canol yn disgwyl am croesiad gan Jamie Mullen. Am ddiffyn da gan Griff John. Mae gyda Rob Hughes yn I dwy'n ni at Mike Hayes. Mae'n gylfyn I Mike Hayes. Hayes I Caernarfon! O, arbediad gwych gan y golwr. A mae hwnna wedi mynd allan am gol o Mike Hayes. O, mi gafodd afal arni go iawn. Arbediad o'r safon ucha gan Oli Byrne. Declan Poole ar gic gornel I Cei Connah. Edrych am Danny Holmes a'n erbyn y traws gan George Horan. O'n cyfle I George Horan. Y peniad gan Danny Holmes. Ac yna'r cyffyrddiad gan George Horan. A mi gafodd o ormod o gyffyrddiad arni berig iawn. Declan Poole. Eardley. Danny Holmes. Holmes. Croesiad i'r canol dyrniad unwaith eto at Eardley. Eardley ar foli'r gefn yr hwyd! Neil Eardley! Gol gynta I Cei Connah! I gol gynta yn uwch gyngrau'r Cymru. JD hanner ffordd union drwy'r ail hanner. Caernarfon dim, Cei Connah 1. Donahue, yna chi bas hyfryd at Darren Thomas. Gyrru Harrington un ffordd ar llall. Thomas, hyfryd o bas. Rob Hughes ar ergyd. Fymryn heibio'r postyn am I gymodd I gyffyrddiad gan y golwr. Yr ergyd gan Rob Hughes. A'n argosa mae Caernarfon di dod yn yr ail hanner yma. Edwards, diwerth mentro fan hyn, tybed. Edwards yn ôl at Donahue. Dyma Rob Hughes. Hughes dangos gormod ohoni hi Aaron Williams. Ac yna ni lorio fo. Oes na gerdyn melyn arall, oes yn wir. Mae'n ail gerdyn melyn yn fan hyn I Rob Hughes. Ac yna anochel mae Rob Hughes yn gweld y cerdyn coch. A mae Caernarfon I lawr I 10 dyn. First half, if anything, they had the better chances. They did. You know, we talk about quality, and there was 2 bits of quality won the game. Oli Byrne's save in just before half time, and then also Neil Eardley's fantastic volley. So you're talking about quality, and quality will win your games. You know, if you've got more quality in the opposition, and Oli Byrne's made a fantastic save at an important time, and Neil Eardley's had a fantastic volley, and that's probably what's the difference in the game. So ar nhw gael lot o bel a lot o meddiant, ond meddwl nhw creu lot. So fel ti dweud, gol gwych yn diwedd ar bar nhw I ennill y gêm, ond dim bach o siomedig mae'r ffordd mae hwnna wedi gorffen. Congratulations, first goal in the Welsh Prem. How are you enjoying it? Yeah, finding it really good. We've got a good set of lads, and we've hit a bit of form at the minute. We've had some good results. And that was a tough game tonight, but I thought we managed the game well. It's always nice to keep the clean sheet as a defender, so if you can add to that with goals, obviously that's just a bonus.